Pozdrav svima ljudi, danas ćemo otvarati paket Rusije. I prijedlog vam je dao prijatelj iz razreda Marko, tako da pozdrav za tebe, pa idemo otvarati. Onda ćemo dobiti u prvom paketiću. Da vidimo što smo dobili. Tu nam vire neka, mislim da je zlatno. Vidimo što smo dobili. Dobili smo njega. Znači i njega imam. Dobro, i ovog Horvata, mislim da njega nemam. I njega smo dobili. Idemo paket 2. Otvarat ćemo 7 paketića Rusije. Da otvorimo. Da vidimo što smo tu dobili. Opet neko 3. Ne. Cristiano Ronaldo, dobili smo Ronaldo. Ljudi, Ronaldo, ali loša vijest, već imam Ronaldo. Wow, Cristiano Ronaldo. I to duplić. Svi ćete htjeti, mijenjam za njega to. I njega smo dobili. Cristiano Ronaldo. I to duplić. Dobro. I njega smo dobili. I njega. I nekog zlatnog kojeg ja već imam. Idemo dalje. Što ćemo sad dobiti? Petak, ja idemo otvarati paketiće i dobijem Modrića, duplog. U redu, da idemo što dobiti. Ovog nekog. Njega. Znači, Cristiano Ronaldo. Među 3 najrijeđe sličice. Wow, idemo na paket broj 4. I želite pišite jednom komentarju da još ovako snimam otvaranje paketića. Samo mi pišite u komentarju i uzmem što paketića. Evo, ovdje smo njega. Ovog tu. Ovog nekog. Oprosti što ovo radim. Ovog kojeg imam i ovog tu. Cristiano Ronaldo. Idemo paket broj 5. Zgužio se paket. Ja skupljam pakete za nagradnu igru. Dobili smo ovog. I ovog. I stavljamo na paket. Tako. Idemo na paket broj 6. Tako. Dobili smo ovog, mislim da njega imam. Dobili smo ovog, njega imam. Ovog možda imam. Ovog mislim da nemam. I ovog ja mislim da nemam. I idemo na zadnji paket danas. Vidimo što smo tu dobili. Da vidimo. Nije se da sad nešto dobro. Dobro. Dobili smo njega kojeg imam. Ja mislim da imam. Imam, ja mislim, i njega možda nema. I to je to što ste cijelo videa. Ako vam se vidio, ostavite like, subite se na kanal, a mi se vidimo u sljedećem videu. Pozdrav! I čekaj još. Da vas još neko pozdravim. Pozdrav ljudi, ja sam Ronaldo. I nas da vas pozdravljamo. To je bilo to što ste cijelo videa. Ako vam se vidio, ostavite like, subite se na kanal, a mi se vidimo u sljedećem videu. Pozdrav!